Kuću kućom čine lastavice, napisao je književnik Čamil Sijarić, a novu kuću i sigurnost za lastavice nakon dugogodišnjih patnji u ruševini gdje je ostala invalid, majci Nizami Zehić i njenom djetetu osigurali su ljudi velikog srca iz mjesne zajednice Gračanica kod Živinica i Hadžijskog fonda iz Beča. Po drugi put su predstavnici Hadžijskog fonda došli u naselje Oboljak, baš kada je kuća pokrivena zahvaljujući ranijoj donaciji Bošnjaka iz Beča. Za Šljemensku su darovali nove priloge, zatim dio namještaja, odjeće i obuće, sretni što su pomogli gdje je najteže, kažu predsjednik Hadžijskog fonda Derviš Kilim i koordinator akcije Ramo Dahić. Sa jednom velikom ljubavlju to radimo i drago nam je da smo našli baš ovako nešto, jer teško je doći do ovakvih slučajeva, a imamo puno prevaranata i onda nam oni oduzeše i vrijeme, oduzeše ovo da mi njih prekontrolišemo, ali kad ovako nađemo onda se svi u Hadžijskom odboru dignemo da što više možemo doprinijeti. Sad vidim Nani, stvar našoj sestri, kako ima ona sad blago lice i osmije fin i radostan. Pa jedna ona gdje je spavala, gdje su zmije bile i gušteri maltene, gdje su se gnijezda pravila od miševa i ne znam pacova i drugih životinja. Ovakve stvari se stvarno ne trebaju nikad zapostavimo mi, jer sad uprte se vidimo oči u nas. Sretni su zbog nove kuće za Zehiće i predsjednici mjesne zajednice i građevinskog odbora u Gračanici Mehmed Vrtagić i Mehmed Bešić, kao i mladi imam Mersed Efendija Muratović. U ime Savjeta mjesne zajednice Gračanice ja se zahvaljujem vama, želim vam puno uspjeha u vašem radu, želim vam dobro zdravlje i da u budućnosti pomažete ovakvim osobama. Vjerujem da sam ja više radosniji kad sam ovu kuću radio i kad sam druge hajrove radio, nego što sam samo sebi radio. Malo je ovakvih ljudi, kao što je Hadžijski fond. Stvarno, nemam riječi. Ovo je za svaku pomoć, da im Allah nagradi u seba, popiše, da im podari dobra zdravlja. Da se ugledaju drugi. Da se i drugi ugledaju i da pomognu. Znači, i molio bi sve one koji se nisu još uključili u aktivnost da se uključe, da bi kako radili ovaj dio što nam preostaje još. Da se završi. Da im upišemo nagradu svako dobro djelo, jer poslanik i Allah Đelešanu u Kur'anu kaže ko će Allahu drage volje zajam da da. Zašto Allah kaže zajam? Zašto nije rekao nešto drugo nego zajam? Zato što će Allah Đelešanu čovjeku mnogostruko da vrati. Ti ovo što daješ i mi što dajemo, Allah mnogostruko vraća na onom tam svijetu. Pije se kahva radosnica, a pomoć će se i dalje nastaviti i kad predstavnici Hadžijskog fonda iz Beča dođu na zvanično useljenje, uslijedit će kahva šećerlija, kaže Mehmed Salkić. Ja sam podijelio 3 faze. To je bila prva faza izgradnja ove kuće. Ako sjećaš, bilo priprem ploče. Evo danas, hvala Allahu, smo na ovome Šljemenskoj, kuća je pokrivena i ako Bog da imamo još 3. fazu, evo mi smo danas nešto donirali namještaje ovdje i nešto financija namještaja. Ja sam obišao mnoge stvari, mnoge lokacije i kuće, ali ono je stvarno nad užasima, nije uopšte dostojno življenje jednog čovjeka tu. Evo čuli smo danas da je braco leguo, da se nešto ispod njega micalo. Kad su ustalo, zmija je bila dole. Žalostno, to je stvarno sramote bruka. Hajde nek se malo i političar bolno ugledaju na ove ljude što radi. Trebaju se malo krenuti u običnom svijetu, običnom narodu. Neizmjerno je majka Nizama zahvalna Hadžijskom fondu iz Beča, kao i Hafizu Adil Efendi Makiću, koji je na hudbi u svom džematu Gaziv Husrev Beg u Beču prvi put pokazao slike ruševina u kojoj su živjeli i patili se Zehići. Hvala vama i onima koji su vam poslali i oni koji su učestvovali i koji nisu, svima vam hvala. Nema na čemu. Nema na čemu, mi smo tu uvijek da pomognemo onim koji moramo, jer država je uprla u nas. Pomažući drugim, pomažemo i sebi. Moto je djelovanja Hadžijskog fonda iz Beča i mnogi drugi bi se, gledajući ove slike, trebali podsjetiti one iskonske za Bošnjake. Tvoje je samo ono što daješ, a mnogo je onih kojim treba pomoći u Bosni.